Prvi hrvatski festival hrane i vina održao se prošli vikend u Zagrebačkoj areni. Koje su sve delicije iz svih dijelova Lijepe naše posjetitelji mogli probati, te tko se sve od poznatih Hrvata okušao s kuhačom u rukama, pogledajte u sljedećim minutama. A usput i naučite pokoji recept. Maruša Stamać. Od mnoštva štandova s delicijama i kulinarskih prezentacija na festivalu hrane i vina mi smo odabrali pogledati pripremanje slastica. Tamo nas je privukla slastičarka Petra Jelinić, koja je odlučila prezentirati u posljednje vrijeme zasigurno najpopularniju slasticu, tortu od sira, na jedan sasvim drugačiji način. Zato smo je za početak upitali koja je tajna svjetske popularnosti ove torte. Zato je malo drugačije, ništa drugo. Da je to neka kompleksna slastica, ja ne bih rekla. Mislim, imate krem sir, jaja i keks i kiselo vrhnje. Sad ko to samo malo tehnički zna doraditi, to je to, ali lagan je i drugačije, pa je to vjerojatno jako popularno zbog toga. I zato sam htjela danas napraviti iz toga nešto drugčije. A taj drugačiji način nazvala je dekonstrukcija cheesecake-a. Naime, naša slastičarka rastavila je tortu na dijelove i poslužila je takvu na tanjuru. Sastoji se od 3 osnovna dijela, znači od keksa, od kreme sira i jaja i od kiselog vrhnja koje se stavi na vrh. To je jedan klasičan cheesecake. Ja sam uzela kekse koje sam napravila više kao jedne hrustave mrvice sa pistacijama. Kremu sam napravila sa krem sirom, ali sam je doradila sa slatkim vrhnjem i sa još nešto drugih malo stvari. I kiselo vrhnje sam dehidrirala, tako da je u biti u prahu. Da kuhanje prije svega mora biti zabavno, složit će se mnogi. Zato je između ostalih bila zadužena pjevačica grupe Kolonija Indira Vladić. Moja funkcija je zabavljačice, pomagačice, pomoćne kuharice. Dakle, evo, malo prije sam doznala da ću biti 2 zgodna frajera. Zgodni mladići s kojima Indira udružila kuhače su kuhari iz Splita. A iako se pjevačica uvijek hvali svojim kulinarskim umjećem, prepala se mediteranske kuhinje s kojom, kako priznaje, ne stoji baš najbolje. Ja s ribom baš i nisam nismo baš onako si, ja radije volim odojak, kulen i takve stvari, ali to je izazov, to je izazov za mene. Dragi moji Dalmatinci, čuvajte me se kad moja sad dođem. Indira nam je otkrila kako razmišlja i o pisanju kuharice, budući da recepte skuplja od svoje 18. godine. Oduševila me zadnja kuharica od Suzi Josipović koju često imam u rukama i onako malo čitam. Ja čitam kuharice, na primjer neke čitaju knjige, onako opuštaju se, tako da ja čitam kuharice i to mi je fantastično. Ipak šefovi kuhinje nisu Indiru gnjavili s pripremanjem ribe, nego s nečim poputno jednostavnim, palačinkama. A za snalaženje s tavom dali su joj najviše ocjene. Baš smo se lijepo zabavili s Indirom, bilo je veselo, razigrano, pekli smo, okretali smo, vrtili smo povrće, radili smo vrlo čudne kombinacije nadjeva, palačinki, malo papreno, malo slano, malo slatko, ali nije bilo bit da ovdje nešto posebno kuhamo, bilo je bit da skuhamo nešto, da dobavimo publiku. Mogli bismo reći kako je u posljednje vrijeme kuhati sve popularnije. Tako i voditeljica Tatjana Jurić polako, ali sigurno ulazi u tajne pripremanja hrane. U zadnje vrijeme sve više i više otkrivam čari pa i nužnost kuhinje. Ne može žena ipak bez da barem neke osnove u kuhinji ne zna, a na kraju krajeva imam već dovoljno godina, ne mogu se više izvlačiti da eto ja se hranim kod mame. Tatjana nam se pohvalila kako odlično kuha juhu, te da uči pripremati i variva. Pa ono što sam otkrila u zadnje vrijeme, znaš kako tek kasnije shvatimo da su mama i baka bile u pravu, kad su govorile jedi nešto na žlicu, sad sam konačno shvatila. U zadnje vrijeme otkrivam čari raznoraznih variva. Nek se jede, to je, evo, šta nam je ostalo, samo da jedemo i da uživam u tom. Uz ovu misao te kadrove delicija iz svih dijelova Hrvatske završavamo ovaj prilog, te jedva čekamo sljedeću godinu.